Pozdrav svima, šta se danas radi? Gamer 123 PvP ovdje. Danas ćemo da vam pokažem nešto. Znači, ovo nije moguće ljudi. Znači, moram vam nešto pokazati. Čekajte, samo da zatvorim ove gluposti. Znači, jer vam je dosadno da ne znate koji chest ćete dobiti. Kao, dobio sam silver chest. Jedva čekam da dobijete magical chest. Pa jedina šansa je, sad ću vam pokazati. Šta vidite? Kao što možete da vidite, ja ću sad ući u Clash Royale. Da vidite šta sam ja sad dobio. I reklo mi je pravi chest. Samo da mi se očita. Dobio sam magical chest. Znači, reklo mi je da ću sljedeće dobiti magical chest i dobio sam ga. Pa ajde da počnemo kako treba to uraditi. Uđite u bilo koji internet, otkucate Stats Royale. Uđite u to. Evo, uđite u ovu prvu stranicu ovdje, Stats Royale. Uđite. Onda ovdje je 3 ikonice ovdje. Kliknete. I ovdje ćete vidjeti ovdje je Block Cards, Deck Builder, Top List. I ovdje ćete vidjeti tag. Nemam pojma kako. I onda će XXXX. Teo sam da kažem da je tarba. I onda tu trebate da kažete vaš ID od Clash Royale. I šta je sad ID? I gdje da nađem ID? Trebate da uđete u Clash Royale. Da nađete. Sad ste na vaš profil. Uđite u vaš profil. I nađete ovdje pored vašeg imena ovdje neke male slovice. Evo, kao ovdje vidite Taraba 2VQ YV9. Ja mislim ovo je 0. Da, ovo je 0RR. Ali vi to ne trebate da otkucate. Vaš ID kod će da piše. Posle napišete mu neku svesku ili zapamtite. Onda vratite se u Stats Royale. Sad čekajte, ja sam zaboravio moj kod. Ja ću ovako moći da ga vidim. Da. Ja ću sad ući u Chrome. I sad, kao moj kod, kako beše, 2VQU. Čekaj. Ušao sam u Lightning. Ok, ne trebate tu da uđete. Ja sam tu kliknuo slučajno. 2VQ. 2VQ. Će budem ovdje kad zapišem moj kod. I evo ljudi, zapisao sam moj kod. Ovo je moj kod. I sad ću, ovo samo da vam kažem, ovo treba velikim slovama, a brojevi ne možete velikim slovama. Onda otkucate vaš kod i kliknete ovdje Go. I kao što vidite, isto je kao moj profil, Kobre, Elder, Jeff the Killer, i ovo sve vam kaže tačno. I evo, kao što vidite, dobio sam next silver chest. Silver chest, magical chest. Ja mislim poslije ću dobiti silver chest, naravno. I vidite kao legendary chest, super magical chest, epic chest. I
to je to. To sam samo teo da vam pokaže. Morate vidjeti ovaj sajt. Ovo je jedini sajt koji možete da vidite koji drugi chest će dobiti. Ali znači ovo liči kao 3D. Pa je to ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u drugi video. Pos!